etii enkiti kijape natelotutuo labda nining iltung'anak motivational speakers irorita ajo maisha ni pesa, indim ainoto mpisai hata itu ile shule. Iwezekana taa kweli maanyita sinanu. Kake kama nitum nena pesai nitu ile shule, kaikunda matumizi nena pesai nitumito baraki. Kwa hiyo maitambo umuhimu shule peyie pemekipali tukia nkera shule nemekipal siyook shule kiti secondary nemekipal shule kiti nchuo omaitabaiki elimu ang kalau degree nabo ninye. Ene yiolo nilo aisuma degree are wene uni nilo aisumate nenye openy kake ore nye degree ya kwanza kibolu nkonyek naleng nikiongozaki tiatua maisha ni kila siku tumoki ataasa nkasini inonok. Pae shule tanakata sisitiza iltung'anak ajoki ore nye taanyu mpaka matumizi ekulo mtandaoni le jamii etaa ake tofauti iltung'anak oota elimu tenejing atua kulo mtandaoni welitu epuo shule tukul. Kwanza ore nye